hari mu gitondo cya kare ku isaha y'isa 3:45 yo kuwa mbere wa Pasika tariki ya 21 Mata 2025. Uwo munsi nibwo humvikanye inkuru y'urupfu rw'umushumba wa Kiliziya Gatolika ku isi yose nyir'ubutungane kandi nyir'ucyubahiro Papa Francis, binyuze mu itangazo ryasomwe na Kardinali Kevin Faller yemeza ko yaguye aho yari atuye muri Casa Santa Marta i Vatican. Bidatinze kuwa 26 Mata 2025 Papa arashyingurwa. Nawe ushobora kuba wibaza amateka y'ubuto n'amabyiruka bya Papa Francis nkanjye, ukibaza utese yavukiye he, ababyeyi be nabahe, ese ubundi yarize, ese ubundi byagenze gute kugira ngo agere aho atorerwa kuba umushumba nako nyir'icyubahiro ndetse nyir'ubutungane akayobora Kiliziya Gatolika ku isi yose, ese ubundi Papa atorwa ate, atorwa nande, n'ibindi bibazo byose waba wibaza. Ntucikwe n'iki cyegeranyo, wibutsa ko wagira uruhare muri iki kiganiro usangiza abandi iki kiganiro ukoze share, kwibagirwa gukora subscribe ibyo bisa nkaho ari amakosa. Bahaye ikaze. Umuyobozi w'inteko y'abakaridinari mu nyigisho ye ya misa yo gusabira no gusezera bwa nyuma, Papa Francisco yavuze bimwe mu byaranze ubuzima bwe, ko yari papa w'abantu kandi yari afite umutima ufungukiye buri wese. Ubwo Kardinali Kevin Faller, kamalengo w'ibiro bya Papa, yatangaza ko umushumba wa 266 wa Kiliziya Gatolika yashizemo umwuka, yashimangiye ko Kiliziya ishima ubwitange bwe no kunoza imirimo ye mu gihe cy'ubuzima bwe ku isi bwaranzwe n'ishyaka rikwiye yari afitiye ingoro ya Nyagasani. Yagize ati, umwepiskopi wa Roma Papa Francisco yatashye mu rugo rwa data. Ubuzima bwe bwose yakoreye Nyagasani na Kiliziya, yatwigishije gushyira mu bikorwa imigenzo myiza y'ivanjiri mu budahemuka no gukunda abantu bose, cyane cyane abakene n'intamenyekana. Twishimira urugero rwiza yaduhaye nk'umwigisha w'ukuri wa Yezu. Turagije roho ya Papa Francisco, urukundo n'impuhwe by'Imana imwe mu butatu butagatifu. Uyu mushumba wasoje urugendo rwe ku isi ku myaka 88 y'amavuko. Amazina ye yiswe n'ababyeyi ni George Mario Bergoglio, ariko akagira izina ry'ubupapa yahisemo rya Francis wa mbere. Iri yarikomoye kuri mutagatifu Francis wa Assisi, wari umutagatifu wo mu Butaliyani mu kinyejana cya 12. Uyu mushumba wari ufite ubwenegihugu bwa Argentine, Ubutaliyani n'ubwa Vatikani. Yashoboraga kuvuga neza indimi z'ikinya-Espanye, Igitaliyane ndetse n'Igilatini. Izindi ndimi yisangagamo ni Icyongereza, Ikidage, Ikinya-Ukraine, Igifaransa ndetse n'Ikinya-Portugal. George Mario Bergoglio ariwe Papa Francis yavukiye mu murwa mukuru wa Argentine, Buenos Aires, hari ku itariki ya 17 Ukuboza umwaka w'1936. Yabyawe n'ababyeyi b'Abataliyani barabimukira muri icyo gihugu cyo muri Amerika y'Amajyepfo, avukana n'abavandimwe 4. Bitewe n'uko atavukiye mu bakomeye, yakuriye mu buzima bworoheje. Yize amashuri mu seminari ya Villa Devoto mbere yo kwinjira mu muryango w'abayezuiti mu mwaka w'1958. Uyu Papa Francis kandi yize amasomo y'iby'ubumenyamuntu mu gihugu cya Chile mbere y'uko asubira mu gihugu cye cy'amavuko kwiga iby'iyobokamana. Ubwo yarakiri umunyeshuri, George Bergoglio ariwe Papa Francis yigeze gukora akazi k'uburinzi ndetse aba n'umukozi ushinzwe gukumira abateza akavuyo n'abavogera kamwe mu tubyiniro kari hafi ye, abazwi nk'ababonso. Aha kandi Papa Francis yakundaga kubyina imbyino yamamaye nka tango, yadukanywe n'abaturage bo muri Rio de la Plata iwabo muri Argentine no muri Uruguay mu myaka y'1880. Icyo kikaba ari igikorwa yifatanyagamo n'uwari umukobwa bakundanaga icyo gihe. Ushobora kwibaza urugendo rwa Papa Francis rwo kuba umuyobozi wa Kiliziya n'intego yari afite mu buzima bwe. Ubwo byari bimeze bityo yikundira kubyina, Papa Francis yari yarakuranye inzozi zo kuzaba umupadiri w'umuyezuiti. Ibyo yaje kubigeraho ubwo yahabwaga ubusaserdoti yari yaraharaniye ku wa 13 Ukuboza umwaka w'1969. Aho ni nyuma y'imyaka 9 agiye mu ishuri ry'umuryango w'abayezuiti Society of Jesus. George Bergoglio yagiye azamuka mu ntera kugeza ubwo mu mwaka w'1973 yagizwe uhagarariye umuryango w'abayezuite ku rwego rw'intara, aho n'imbere yo kugirwa arikiepiskopi wa Buenos Aires muri Argentine. Ibyo si byo gusa yakoze, kuko yigishije amasomo y'ubumenyamuntu, ubuvanganzo, iyobokamana n'andi bifitanye isano mu mujyi wa Buenos Aires muri Argentine.
Papa Francis kandi yaje kuba karidinari amugizwe na Papa Yohana Paulo wa kabiri mu mwaka w'2001. Zimwe mu ntego ngari yari afite harimo kuvuganira abakene, gukemura ibibazo muri rubanda, kwicisha bugufi, kurwanya karengane, ruswa no kwigiranya mwigendaho no kwigwiza imitungo kwa bamwe. Mu mwaka wa 2005 ubwo Papa Benedicto wa 16 yambikwaga ngo atangire imirimo yo kuba papa, Papa Francis niwe wari wabaye wa kabiri, maze tariki ya 13 Werurwe umwaka wa 2013 nyuma yo kwegura kwa Papa Benedicto wa 16 tariki ya 28 Gashyantare 2025, Karidinali Jorge Mario Bergoglio yarimitswe agirwa umushumba mushya wa 266 wa Kiliziya Gatolika ku isi yose. Ubwo Papa Francis yari amaze guhabwa inkoni y'ubushumba, yarabaye umuntu wa mbere utari umunyaburayi wari uhawe uwo mwanya mu myaka 1300 yari ishize. Ubwo Papa Francis yitabaga Imana ku wa 21 Mata 2025, yiyongereye ku rutonde rw'abandi ba Papa bitabye Imana bakiri kuri izi nshingano. Aba barimo Papa Yohani Paulo wa kabiri, hakaza Papa Paulo wa gatandatu, hakaza Papa Yohani wa 23, hari kandi Papa Pio wa 12, aho benshi muri aba ngaba baziraga uburwayi. Papa Francis kuva yajya kuri uyu mwanya maze uruzinduko rwe rwa mbere akarugirira ku kirwa cya Lampedusa. Iki ni kimwe mu birwa byagezweho n'ubukana bw'ikibazo cy'abimukira, yaranzwe no kwiyoroshya no kwicisha bugufi. Ibi byagaragariye hanini kuko yaranze gutura mu nzu n'ubundi zibamo abantu bo ku rwego rwe, nyamara we agahitamo kwibera mu nzu isanzwe cyane. Papa Francis kandi yaranzwe cyane no kuvuganira abakene n'abatagira kirengera, bigera naho bamutazira igikomangoma cy'abakene n'amahoro. Papa Francis kandi yari yaraharaniye nakigira gahunda zo guhangana n'ihindagurika ry'ikirere. Aha havuye inyito ya Laudato Si yerekanaga uko ibihugu byifite byigize bya n'ibindeba ku ngingo y'ihindagurika ry'ikirere, kandi ari byo bibigira mu ruhare runini, nyamara bikegekwa ku bikennye. Papa Francis yaharaniye Kiliziya ikomeye ku myemerere n'imigirire ya Gikristo, ariko kandi akagerageza kwisanisha naho isi irimo yerekeza. Ibi ngibi bigaragazwa nuko yakoreshaga imbuga nkoranyambaga cyane cyane nk'urwa X, aho yari afite abamukurikira basaga miliyoni 18, akaba yakoreshaga konti ya Pontifex. Uyu Papa Francis kandi niwe waharaniye ubumwe bw'amadini yahoraga ari mu bwumvikane buke, cyane cyane n'abo badahuje imyemerere nka Islam, irya Kiyahudi, abakristo b'aba Orthodox bo mu burasirazuba bw'isi n'andi madini agiye atandukanye. Si ibyo gusa yakoze, kuko mu myaka 12 yari amaze ari umushumba wa Kiliziya Gatolika ku isi yose. Papa Francis yasuye ibihugu bigera kuri 68 byose. Hari imwe mu bibereho yaranze ubuzima bwa nyuma bwa Papa Francis. Uyu mushumba atabarutse amaze igihe ahangana n'uburwayi by'umwihariko bw'imyanya y'ubuhumekero, impyiko ndetse n'amagufa. Yagiye abagwa inshuro nyinshi kuko raporo z'abaganga zivuga ko yari asigaranye igice gito cy'ibihaha kubera kubagwa. Akaba yanagenderaga mu kagare k'abarwayi kubera indwara y'amavi itamwemereraga guhagarara ngo ashingure igihe kirekire, ndetse n'izabukuru. Amatariki yibukwa cyane mu burwayi bwe ni ya 22 Gashyantare 2025, ubwo ibiro bye byatangazaga ko akomeje kuremba cyane, ko yanashyizwe mu mashini zimufasha guhumeka. Iminsi 38 yamaze mu bitaro yarangiranye n'itariki ya 23 Werurwe, ubwo yagaragaraga mu ruhame aseka ndetse anasuhuza abakirisitu bari bateraniye hafi y'aho yarari ku ngazi y'ahitwa Gemelli. Yavuye i Rome icyo gihe asubira i Vatikani kugira ngo akomeze kwitabwaho n'abaganga, cyane ko yari yasabwe gufata ikiruhuko cy'amezi 2. Ku munsi wa Pasika nyirizina hari ku itariki ya 20 Mata umwaka wa 2025 nibwo Papa Francis yagaragaye ari muri Pop Mobile. Iyi ngiyi ni imodoka yifashishwa igihe Papa ari kuzenguruka mu mbaga y'abantu benshi, ndetse abifuriza umunsi mwiza w'izuka rya Kristo. Mu butumwa bwa nyuma yatangaje imbere y'imbaga y'abasaga 50,000 bari baje guhimbaza Pasika ku rubuga rwa Bazilika yitiriwe Mutagatifu Petero. Umuyobozi wa nyuma wahuye na Papa ni Vice Perezida wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika James David Vance, aho bagiranye inama yihariye muri Casa Santa Marta i Vatikani. Nyuma y'urupfu rwe, abayobozi bo mu nzego zitandukanye basohoye ubutumwa bwo kwihanganisha abakristo Gatolika hirya no hino ku isi. Uhereye kuri uyu James David Vance bahuye bwa nyuma, umwami w'Ubwongereza Charles wa gatatu, hari kandi Perezida w'Ubufaransa Emmanuel Macron, Perezida w'igihugu cy'u Rwanda Perezida Paul Kagame,
ndetse n'abandi bayobozi nabo muri guverinoma zitandukanye zo hirya no hino ku isi. Nyuma y'uko papa apfuye akaba yarashyinguwe, abenshi baribaza bati harakurikiraho iki? Iyo papa yitabye Imana, amategeko ateganya ko mu minsi iri hagati ya 15 na 20 aribwo haba hamenyekanye umusimbura we n'itora rikorwa mu nzira izwi nka conclave. Ibikorwa by'amatora bitangizwa na misa idasanzwe ya mu gitondo. Nyuma y'iyo misa hagatangazwa amagambo agira ati extra omne, bivuze ngo abandi bose basohoke, maze abakaridinari bakarahirira kubika ibanga. Nyuma y'ibyo abakaridinari bose bafite munsi y'imyaka 80 cyangwa bemerewe gutora bateranira muri chapelle ya Sistine yakiriye conclave zose kuva mu mwaka w'1958. Hari n'ibindi byinshi byo kumenya igihe papa apfuye. Twahera nko kubijyanye no kwemeza urupfu no gutangira imihango ya Vatican. Umukaridinari Kamalengo, ubu ni Kevin Farengo, niwe wemeza urupfu rwa papa agasiba ikimenyetso cy'ubutegetsi bwe, urugero ni nka Fisherman Ring, agafunga ibiro bye, agatangaza kandi agatangiza n'imihango yo kumuherekeza. Kubijyanye no gushyingurwa, hari ahantu hagenwe ho gushyingura abapapa, ariko Papa Francis we yasabye gushyingurwa muri Bazilika ya Santa Maria Maggiore i Roma. Aha ni mu isanduku isanzwe, bitandukanye n'umuco wo gushyingurwa muri crypt ya Mutagatifu Petero Bazilika i Roma bisanzwe bikorerwa abandi bapapa bamubanjirije. Ibi biri muri bimwe mu bituma abatuye isi bose bavuga ko uyu Papa Francis yaranzwe no kwicisha bugufi bidasanzwe. Mu idini Gatolika kandi hanabaho igihe cyitwa nka sede vacante. Iki ni igihe kiliziya bitagira papa. Muri icyo gihe inama y'abakaridinari, College of Cardinals, ifata inshingano z'ubuyobozi bw'ingenzi, ariko ntishobora gufata ibyemezo bikomeye kugeza hato undi papa. Hashize iminsi 15 kugera kuri 20 nyuma y'urupfu rwa papa, abakaridinari baterengeje imyaka 80 bateranira muri Chapelle Sistine kugira ngo batoranye papa mushya. Abakaridinari batora mu ibanga kugeza umuntu umwe abonye nibura amajwi 2 kuri 3. Mu gutora iyo papa abonetse, umwotsi usohoka uba wererana muri make ari umweru, naho iyo batamubonye uba umukara. Mu gutora papa kandi abakaridinari bemewe baba bari muri conclave iba mu nzu ya Sistine Chapelle i Vatican. Hanyuma bakabamo kugeza batoye papa, kandi ntawemerewe gusohoka cyangwa kwihuza n'ibiri kubera hanze y'icyo cyumba igihe cyose papa mushya ataraboneka. Iyo habonetse papa mushya atangazwa ku mugaragaro n'umwe mu bakaridinari agira ati Habemus papam, bivuze ngo dufite papa. Habemus papam. Nyuma y'akanya gato papa mushya ahita yigaragaza ku idirishya rya Mutagatifu Petero, maze agatanga umugisha wa mbere ku bitabiriye uwo muhango bizwi nka Urbi et Orbi. Ku itariki ya 7 Gicurasi 2025 nibwo hazatangira umwiherero w'abakaridinari uzwi nka conclave. Uyu nguyu uzasiga hatowe papa uzasimbura Papa Francisco witabye Imana, nk'uko leta ya Vatican yabitangaje ku wa 28 Mata 2025. Kuri ubu abakaridinari 5 nibo bahabwa amahirwe menshi yo kuramutswa intebe y'ubushumba bwa Kiliziya Gatolika ku isi. Aba barimo umunyafilipine witwa Luis Antonio Tago, hakaza umutaliyani witwa Pietro Parolin, hari umunyagana witwa Peter Turkson, hakaza umunyahangari witwa Peter Eldo, n'umutaliyani witwa Angelo Scola. Bonere umwese mbashimire mwe mwari mukuri iki kigegeranyo cyatugezaga amateka ya Papa Francis uheruka kwitaba Imana, akaba hari gutegurwa uburyo bwo kumusimbura. Wowe ucyumvise mwibutse gukora subscribe ndetse na share kuri iyi channel kugira ngo ubashe kujya ugerwaho n'ibiganiro byinshi tubategurira. Murakoze.